На змену традыцыйным яравым культурам грэчка. Жыхарка вёскі Дарапеевічы Маларыцкага района Валянціна Гатоўчыц лічыць. Ад правільнага выбару часу пасеву ад якасці насення залежыць вынік будучага ўраджаю. Другі год запар сваімі сіламі жанчына засейвае грэчкай каля 10 соток участка. Галоўнае, кажа, правильно падрыхтаваць глебу. На зиму мы вспахиваем, так как и обычно, вспашка, потом культивация, вносим навоз. Желательно сейчас хватает, когда-то не было, может быть, земли у нас тоже бедные. Весной культивируем и сеем гречку. Погодные условия, если дождь проходит, то, конечно, хорошо, она вырастет и даст хороший урожай. Яна паспяхова вырошчвае збожжавыя, спраўляецца з гаспадаркай, дапамагае даглядаць унучак. 20 гадоў Валянціна Івановна адпрацавала аграномам. Калі глядзіш на гэтую жанчыну, цяжка паверыць, што ўжо 38 гадоў яна ўмела кіруе трактарам Т-40, расказвае цяга да тэхнікі яшчэ з дзяцінства. В 8 классе первый раз отец научил ездить, надо было, он заболел, надо было за сеном ехать. Это так, попроще, просто ехала там с прицепом, с мамой ехали сено гребсти, привезти и все. А уже дальше, потом, уже когда училась, получила права тракториста, и уже с агрегатами уже научилась потом, уже, конечно, возраст, в таком сознательном возрасте, что там плуги, культиватор, бороны или там окучивание картофеля, это все могу. Любоў да зямлі і працы Валянціне Іванаўне прывілі бацькі. 84-гадовая маці Степаніда Степанюк сёння ўладальніца звання ганаровы грамадзянін Маларыцкага района. Не толькі сваёй сям'і, але ўсім жадаючым жанчына перадае майстэрства ткацтва і выпечкі хлеба з грэчкі, вядомага маларыцкага грачаніка. Працэс складаецца з некалькіх стадый: падрыхтоўка рошчыны, вытрымка, замешванне тэста, выпяканне. Мати пекла часто, тому що в нас не вистачало жита. А більш всі сіяли гречку і все, і проводили вмісто хліба, пекли. Так і бліни пекли, так і бабка гречана. В нас пірогречаники називаються по-научному, а в нас називається бабка гречана. Її як спечеш, і зразу висуваєш із печі і кладеш на стіл, і тоді так смачно їсти. Жанчыны адзначаюць, у кожнай гаспадыні свой рэцэпт, а таму і хлеб заўсёды атрымліваецца па-рознаму. Тут важна памятаць пра добры настрой і ўкладваць частинку душы ў тое, што робіш. Это свежеспеченный хлеб гречневый, который является нематериальным наследием Маларыцкого района и Республики Беларусь.